mboni zanjye ntago M23 irenza iminsi 2 cyangwa 3 idafashe Uvira mu buryo buri official, cyane ko naho twari turi ejo nabo wabonaga ko akazi karimbanyije ari byo byerekezo berekezagamo. So muri rusange ndabona ko reka ari garuke kuri uko izi ngabo amakuru ahari reka nayo tugaruke kuri izi ngabo za ntuza rero ziri mu minembwe z'abarundi. Uvira nifatwa izi ngabo zizerekera hehe, zizabaho zite kuvuze ko M23 izazamuka mu minembwe guhura na makanika? zirafatwa kuko nejo nakubwiye ko noneho ejo nari mpari mbyibonera M23 yarimo itunda n'amakamyo itunda ingabo z'u Burundi zizana mu kigo cya Kasayi. So urumva ejo narabyiboneye. So hari ukuntu twaga tuvuga amakuru ngo imboni ya noneho narabyirebeye zipakiwe ndanabaza ndetse abandi bana n'abarundi turimo tureba mu makamyo babazanye. So irabafata amatekwa niba resist izabarasa. Nicyo kintu nakubwira ariko ndikubwiza ukuri n'abadukurikiye ntago ndi buce ku ruhande wenda ngo mvuge iki izabarasa niba resist. Niba manika amaboko irabafata amatekwa ibajyane mu magereza yayo. Gusa nayo bakubwira ko magereza amaze kuba menshi cyane kuko irabafata buri munsi. Muri rusange abarundi bakiri mu gice cya Kamanyora, abakiri muri Bukavu, abakiri kuko harimo n'abihishe bakuyemo imyenda, abakiri muri za Uvira nta nzira mbona bafite. Ikindi nakubwiye ngo M23 ifate nkaho ifite abasirikare muri Uvira kuko irakora za infiltration. Nakubwiye ngo harimo n'abantu benshi batangiye kubreakinga ko yafashe Uvira. Impamvu babivuga ni nuko bazi kirimo nta yinduro mwenda niwe nabonye abi breaking ariko ntarabizi, ntago navuga ko atabizi, arabizi kirimo. Nanjye ndavuga gusa giye sinavuga ko yayifashe oya, ariko abantu badukurikiye bumve ko M23 nishaka gufata Uvira na amasegonda nta resistance zindi ziri buhabe. Nicyo kintu kiri kuba muri Sud Kivu. M23 yapangiye Sud Kivu mu buryo butangaje kuko bakubwira ko nibura abasirikare bayo bamwe nk'aba kabiri ifata Goma, abandi bari binjira muri Sud Kivu, muri Bukavu. Abasirikare bayo binjiraga muri Bukavu nayo iri gufata Goma. Urumva none ifashe Goma abaje kwinjira bangana gute? M23 ifite tactique zirenze cyane. Twaranabaje se mubafatisha iki? Ni gute uzenguruka abantu ukabafata gutya? Ubwo twaganiraga n'abasirikare bati nibanga ryacu. Ati ubwo nyine abarundi nibarimenye bazabimenya. Nuko batubwiye. Twibaza ukuntu ufata umurundi kugeza ubwo umuntu asigara ameze nk'iki, ari ugushorera, ari nk'inka bashoreye. Muri rusange nuko niyo makuru nabashaka. Gusa abarundi byo bamaze gucika intege, nta motivation ihari kuko niba FARDC ubwo yarahunze nk'ubu tuvuga abarundi bari Kamanyora, FARDC iri hehe? Iri Uvira. Urumva se warwanira gute umuntu wahunze? Ubwo yarahunze gusiga ku rugamba, ntabwo ntekereza ko abarundi bakomeza kurwana. Ikindi gihari mu Burundi kumva none ko M23 kugenda ijya he mu nzira z'iki zindi bari kwerekezamo. Rero ubona ko nta ntambara yindi mbona ikomeye ihari. Ntayo rwose, ntayo. Sinzi niba hari ikintu navuga rwose ko dufata se kugira ngo hari abantu twabonye banyuze ku Rwagasabo, abantu benshi cyane b'abarundi, urubyiruko rw'abarundi cyane benshi cyane bagera nko mu 150 wababonye? Bariya abantu ni gatiki bavuye ikuzimu babwe. Ni gute abantu bihuriza bangana kuri yari bamwe nk'aho bafite communication cyangwa bafite groupe bahuriramo cyangwa bavuye mu rusengero? Bira ni ibiki nabonye? Iriya video yo kwa mama Rwagasabo, biriya bintu ubivugaho iki kabisa? Ibihe abantu nze nakurungiki niyo ndi kubazaho uyu mugabo se, niyo ndi kubaza. Ndashaka kugira ngo nubite kuko biriya bintu kabisa biteye impungenge. Je niko nabibonye. Ari urubuga kwa kundi bazana aba mercenaires muri Kongo bakitwa ko baje gukora ibintu ngo baje gufasha abasirikare kuba traininga canke baje gukora ibindi bintu, ntibavuga akazi baje gukora. Je nabibonye bari abantu b'abarundi bangana amajana bafashwe ku mupaka wa Bukavu, bambe bitanze ku mupaka wa Bukavu. Je nabonye harimo ibintu bishaka kumera nk'ibyo vy'aba mercenaires, kubera ni gute abarundi barenga amajana bisanze ahantu hamwe basaba ngo batahe, bababaza ngo mwaje gukora iki, ngo twaje gukora bumason, abandi ngo baje gukora akazi ko mu nzu. Abarundi abajene ibiriya bintu ntimuca mubona yuko vya bintu abantu bavugaga ko iyi ntambara hari ukuntu
igihugu c'u Burundi coba caraje hariho abantu baje ku nyungu zabo abandi baje birateye impungenge bitanze bagiye ku mupaka wa Rusizi abajene gusa bababaza mwaje gukora iki biriya twaje gukora ikiyede abandi mugende mu birabe muce mubona ko iyi ntambara hariho ibindi bintu abarundi bari bihishemo inyuma oya. bariya bajene bashitse hariya gute kandi ngo bamaze amezi 8 ngira ngo biriya bano bantu nanjye narababonye ni benshi bari ku mupaka ko Victoria yanze ko batambuka ntabwo bashaka kunyura mu Rwanda bashaka kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo ariko ntabwo bigeze batuma bambuka ku mupaka kubera iki rero kubera ko bamwe mu bakongomani banavuga ko bano bana ari abasirikare abenshi ari abasirikare bikuye imyenda bagahungira he bagahungira bagahungira mu mazu cyangwa bakavuga ko baje gukora akazi ko mu rugo abandi ari abubatsi ariko se ubwo cyo gukora bizamenya niba ari abasirikare ariko bimeze gutyo ukumva no biramutse bimeze gutyo muri mudufate nk'abana bato ni ukuvuga ngo biramutse bimeze gutyo biroroshye bafite ibyangombwa baba bafite ibyangombwa bambukiyeho none se ntibafite i Burundi bagira irangamuntu ku buryo bagira ku buryo bahita bata ibindi byose se bakagira ku buryo mwavuga ko bari abasirikare bakuyemo imyenda se bariya nta makuru mashyashya yo muri Bukavu uretse yanga yo gufungura aba bantu nako muri Uvira ubwo turategereza tumaze tumenye amakuru breaking news ko Bukavu na Uvira yavuyemo utekereza ko kuvamo kwa Uvira biraza kugira izihe ngaruka ku gihugu cy'u Burundi nta ngabo zakongera kunyura muri Uvira nivuga ngo M23 mu rugambi iri kurwana ngo imipaka nta hantu Burundi bushobora kunyura buzana ingabo cyangwa bugira ikindi gikorwa buzora mu burasirazuba bwa Kongo butanyuze kuri M23 ikindi kuri M23 ni inyungu zikomeye cyane kuko umwanzi wabo ari wo Burundi leta y'u Burundi nuvuga ngo umwanzi afashe ku gakano nta hantu ashobora kunyura kandi M23 iragiye ntago ubona ko izazihora ubona ko urugamba muri Sankara hose zagira gute urabona ko aho biri kwekera nuko abarundi bo still ingaruka barakomeza guhura nazo mubona ko barimo bagenguwa cyangwa se barimo babirotira so ibi byose ni bigaragaza resultat z'urugamba no gutsindwa kwabo hanyuma kuri M23 izabakoresha iki shaka urebye ikindi cyo kuba bwavuga buti rero twaratsinzwe no turemeye mutugire ikigongwe habeho imikoranire muri politike nta mwanzi ubaho birashoboka ko nayo M23 ishaka kujya gutya igasigara ikisanga ikorana n'iki n'u Burundi na leta y'u Burundi cyangwa se umwe akagira ikiguzi atanga muri iki gihe so mu bigaragara umupaka w'u Rwanda nta hantu imipaka y'u Rwanda nabwo ikora Tanzania ntibimeze neza na Kongo birarangiye ubundi bugiye bya Zambia hari na Malawi bese Burundi bugiye hagati so ni ingaruka y'u Burundi n'ubutegetsi abaturage bakwiye kubona so urumva rero ko nicyo nabasha kubivugaho hanyuma M23 yo irabigize gute bifite imbaraga nyine nta menace nimwe na South Africa yashaka gukoresha ziranzira zo hepfo birabirangiye mbese nta menace yarari ikindi nk'abanyamurenge M23 niramukigeze hare bizaba bibaye byiza cyane nta muntu w'imurenge cyangwa se muri Minembwe uzongera kujya guhangayika cyangwa se kugira ikibazo kivuye mu Burundi za FDLR izi mbonera kure n'abazarendo nabo ibyabo uvuga ngo ubare ko kugenda M23 yegera Burundi ifunga nari ndi kubwira ngo menya ko umuntu ukorana na wazarendo na FDLR nyine iyi myanda yose ntago ashobora kuzagira ibihe byiza kuko nta kintu kiza mbona umuntu ukora n'iyi South Africa iracyahumekwa no ku Burundi South Africa iracyahumekwa South Africa iracyahumekwa Chantal wabyumvishe Meka ati muri ruriya rubyiruko abenshi barakekwamo ko ari abasirikare biyambuye imyenda bakigira abakozi
bo mu rugo n'abandi bakaba abayede, ariko bishobora kuba ko harimo n'abasirikare impamvu banze kubatanga babagumanye. So urasubije Chantal wabyumvishe. So nabyo birashoboka, ariko ubwo uri kumva njyewe naba ngiye kugesera nk'umuntu udahari, ariko nk'umuntu wari uhari ejo urumva bakubwiye ko abenshi bashobora kuba bari abasirikare ariko bivugwa. Biyambuye imyenda babuze uko bahunga. So Meka, kuba Uvira ni iminota 45 kugera mu mujyi wa Bujumbura n'imodoka. Ntabwo byaba ari ibyago kuri M23 kuba ishobora kuba igiye mu menyo y'aba South Africa n'abandi bantu bazaza gufasha Congo baturutse i Burundi, kuko Burundi buri officiel gufatanya na Congo, ku buryo ibikoresho n'ingabo za Kasamutwe zishobora kuva mu mujyi wa Bujumbura bagahita babasibira hariya Uvira. Ariyo mpamvu ziriya mpunzi ziriya ngabo z'u Burundi ziri mu minembwe baziretse zikagumayo kugira ngo bazabahurize hagati. ntabwo bishoboka. None se ubwo urambwiye ngo kugera i Bujumbura iminota 44 iminota 44 umuntu yabakuye muri Kivu y'Amajyaruguru. Bari bafite aho point strategique, bafite aho bashobora kurindira iyi Kivu y'Amajyaruguru. For example ugeze za Mushaki, ibakubitira za Bitongo, imanuka za Rumbishi, hose kugeza Kavumu ibakuyeho. Kavumu niyo yari puye ya nyuma yabo, yari point strategique muri Sud Kivu. Ibakuyeho, sibyo? Barirukanse bageze Bujumbura. Urumva umuntu ashobora kuva niba iyo South Africa n'abandi batarakoze reinforcement, abantu bagifite icyanya kinini kirimo n'izo point strategique, ibyo ntibishoboka. Ahubwo baba bashaka ko Bujumbura iba umuriro, cyane ko uri Uvira yarasa Bujumbura. Baba bashaka ko ikibuga kindi hose hashobora guhura n'ibibazo, cyane ko urabizi ko aba bagombere yuko birukanka baba Barundi basize ibifaru, nk'Abarundi bataye ibifaru byo kuri Kavumu, bataye imbunda zabo za watu muri Kavumu n'ahandi bagiye bazijugunya, nta mbunda nimwe bagiye batwara mu mbunda nini, birukanka n'imbunda ntoya gusa. Ubwo se urambwira ko bazagira ubuhe bushobozi bwo kugaruka kuri kurasa M23? Barabinaniwe, bafite nini cyane kuva kwanza Ngungu. Nta mu FARDC ushobora kuza imbere ya M23 cyangwa umurundi, even na FDLR kuri SADC rebi South Africa. Bari baje kugira gute guhiga Kabila yahungiye muri Ethiopia, niho aba muri iki gihe. So rero bakanibaza bati ko perezida ari Imonije, abangaba baje nk'abandi. No mu basimimwa minisitiri w'intebe ngo basanzemo 5 baba South Africa, bari baje hariya biyise abanyamakuru, ku buryo ngo inama ya AU inama y'umutekano ya AU iba, nta munyamakuru ufite passport ya Congo n'umwe wemerewe kwinjira muri ino nama. Ngo uko byagenze nubaza ko ari uko ntabikubwira ngo dufata, ariko ni inkuru mbona inakwira, urebe hose ku social media benshi bagiye bayibona, irahari. Ariko biririyo ntago ari igihe ngo dufata. Nacyo kintu bakubwira ko Kisekeduga hariya muri yavugaga kuri Kabila, aho kuvugurwa n'akavuga Kabila, ntabwo yapfuye kubivuga gutyo gusa, nuko yarazi ko hari uburyo byagenze. Ngayo nguko. Anyway, reka nteko kugutindana, oya reka nkubwire, ubundi iyo ngufite gutya, niyo turimo kuvugana gutya, urumva mbaza nk'umuntu uri hariya hasi winjiye muri Stars ibijya mbere, urumva ariko ngibyo ntabwo ngiye nk'ibyo bya Kabila ntabwo natinyuka kubivuga, urumva ntabwo nk'ibyo bya Kabila ngiye sinabivuga kuko Ethiopia nkanjye nabibwiwe n'ibyo, ariko bitewe n'ahantu umuntu aba aherereye vuga n'ibintu ngibyo bisa deplet biterwa, urumva ariko abo ba South Africa bari kumwe n'abandi bantu b'Kinshasa kugira ngo urabizi. Anyway, ndumva bahari kandi babwira ko ngo barimo barakurwamo ijambo kurindi, bagomba kubivuga. N'ubu baracyafungiye muri Ethiopia abo bagabo, ndabizi. So anyway, reka ndumva kuri ibyo ngibyo dufasha ahantu hariya, ndizera hagize ikindi kintu gishyashya. So uhirwa kuvugana n'abantu bo mu Minembwe? No, abanaga bambwiye gusa ko hariyo imbunda, indege ziri kubarasa, ariko ntago kuko mbimenye none ahangaha nanjye ndi gusohoka muri studio. So ariko byose ndaza kuvuga umenye uko bihagaze uyu munsi, birajya kugeza nimugoroba mfite amakuru yaho uko bihagaze.